Tere tulemast, mine Foorumile! Alati on Pro-implantaadi korraldatud üritused, niisugused mõnusad, lahedad, alati on hea kolleege näha. Loegud on niisugused tasemel. Alati tulen hea meelega, saan alati midagi teada, targemaks, et soovitan kõigile. Siiani on väga tore olnud, ma olen siin esimest korda. Ma ei teagi, miks ma esimest korda olen, miks ma varem pole käinud. See on nagu kuidagi palju suurem, kui ma arvasin, see üritus. See on nagu hambaarstide päevad implantoloogidele. Hello, my name is Dr. Hassan Nagera from Leeds, United Kingdom. I'm really happy to be here with you today. I've just delivered 2 lectures. The lecture was really nice. The audience were interactive. So it was a great honor to be here with you today. And well done and congratulations to the organizers. It's the second time I come in Tallinn and I try to do my best to explain all about the digital approach, the guided surgery, and I give, I think, many tips and tricks to help all the dentists in Estonia. Väga innovatiivsed lahendused on välja pakutud Pro-implanti poolt. Kõigepealt tahtsin ma tänada lihtsalt seda korraldustiimi. Väga äge üritus, aitäh teile!